Peko je carana lai ngarapong Allah Ta'ala lai nang kanirita. Benerin kamu bakor. Pakutana. Iya pakutana pak pakutana kelas 2. Tapi napai kelas di tahun nama makutana. Jadi tu ampai tau pandrite kong katau makutana makada peko carana ngarapong Allah Ta'ala lai nang kanirita. Madari mamakko mi na bali. Apa nesa makado napa ko kelas di muakutanangi pakutana kelas 2. Pekuyasang makadai had desa anta abudallah sompai puamu kasiwengi wipuamu fail anta bulal kana katarahu pada komuitai yana ripake rupa mulang kelas 2 ni tayaro sompai puamu pada komuitai langsung kelas 2 nala fa illam takun tarahu ya kodemu lepake ya rumah kademu lemitai fa innahu ya bano makadana itaka itaka solli na itaka rokok na itaka mabaca pate idi bana yaki makadana itaka pada kongka pada ya CCTV tae makada pada ko makadana itaka ro ya ko bani ro jadi merasa nasaksi ka pong Allah Ta'ala napa melemahkan diri betongana di na makadoma na ngalele yaitu ampai makadurti nang katau masampaja mapat di mana ngalele na lapalapoy na di na sampajang itu Allahu Akbar. Deh betongana tawadu merendahkan diri malam mana buku-buku na sabak mage okuyolo na lagi Pak Bupati ko to lalo to rokok na pong Allah Ta'ala makir betongan na yero nala kaida ji yan ang kataw masampajan na malam-malam mamolele na betongan na nalamaka ngalele na saba ametawura maraja lori po ngalatan na mengharap pamase na payaki makadanaita ka husu niya to husu aganna husu paringaran na tapi belum tentu husu buku baca itu belum tentu na sabaya sampajangi je telu baca peringerak kedo na denu le makanja manangi angka tau jago mak baca maka kanja lagona tapi maja peringeran betungan nakale selese apa nape ki karo sambungan nama tu ki kasiwala itu kan salah mai ka makor tapi angka tau makanja bacaan makanja lapalan tapi masalah kedo na masampajang ide na suku garakange jadi itu nang kana tau masampaja pak telu ya suku makanja ini naruyase rote mata makada hakikat salat iya ko hakikat na sampajange rewan alakor iya ko hakikat na sampajange nomor si dibaca to baca iya ro baca na sampajange ipaki saliwas sampajang masuna agay baca ko sampajange si kiri si bawah baca korang dia iya ro korangnya yalay petunjuk kehidupan dalam kehidupan nyata makitu situngan yang kedua peringerang iya ro peringerang aja musila pesak peringerang lori pong Allah Ta'ala kong kamu jamah yaitu isa na sampajange kemudian yang ketiga gerakan sinin na gerakan na sampajange matungka kedo tu matungka tasabbe betungan na sinin na anu mujamay alay tasabbe lori pong Allah Ta'ala iya ro hakikat na ro jadi aja na to masampajan imba na to mangaji mestin na isaliwan na sampajange aja musila pesak baca korange apa ko masampajang terporma isaliwan na sampajang itu di ala ni sikir yero to di ala pala ko yero timu mu aja meto je na bicara kami to pandrita itane kada kay ko melo kayo pole maka dai pulo ko po Allah Ta'ala kay ko melo maka dai kala ko po Allah Ta'ala iyo po kapa ko di tane kay melo maka kay pole apa sae kay melo kala boleh iyo pirita nai ulama subi kada kay pole nasa pole ko po Allah Ta'ala innalillahi wa inna ilaihi rajiun kau boleh nasa pola aku pong Allah Ta'ala kay melo nasa mekala ko pong Allah Ta'ala dia namat teta makutan apa ci ko megala de bicaran na apa ia tu bicara pertanggungjawabkan na ia to nama kawatang ijaga ibi ya timu be aja na mega na sabak pede mega na pauya pede mega pertanggungjawabkan na ia to nama kerajin Pak Mandari deni sadingang ia na tu ampai sininna nabi saya jenne ya mana mitu nola dosa lima nih ya lima yang makai kedosan ya to maga lecet to maka pilu ya to maputa ya to maga ya mana ya to tanda tangan ada kecil kedosannya pak ya kuita bami mako ajolo dade pak ya nanya makai kah pak ya to maga lecet na siaga nih kan atau na puta do cilina ya nanya mana nih le pertanggung ya to ampai tau pandrita na pak guru maka daya ko to mak jenne iku bisa ya to ilau don supaya mapacingi pole dosa tapi de gagah desa nah angkat tu baca itu puta pacing ngak 50 kursi ni na dosa pura na jama aku makali mo puta pacing sinin dosa 10 kutimuku
ya ku limana pancaji lima atau ku ya lima kita terima kita catatan amalku surumonri perkataan ulama mi itu dega hadesana ya kong katau maka da dega hadesana cocok tuh tapi maka da ya upake makanya kota pakai magai iya suruh tau pakai ya ro tau dee na makanya peringaran aku mak jenne si bawa tau mana naik ko mak jenne suruh pakai itu atau apa angka tau mak jenne makanan nak napa na bisa limana sa angkat na sa ngoringe de patanana patupoya angkat kumpur de pada mate sasaku bosikai marica itu lepian ya me kalau masige unan nak paga nama jenne nei jenne ibadah nengkong ka ibadah de ga peringaran na makapai ayan na tu ampai maka dapat amai peringaran dengan doa yan na tu ampai na Pak Guru kaya katay Pak Guru tau mana na si batau pataka lupangi tapi ya kau di naman na makanya mau peringaran na mo di tabacay kama ko miro iya minasala ko makadaki na di na baca iya tu di na sa jenne na wasala nito ita pa kaya apa mega tu pasala itu makaya ka samaji nang kairo na di nang kanapa gurong inabita di meto yan nang kanakada nabita baca iya tu makarami nabita ringerak ko napi ko cara maringerang ipa dong paya milaw do na di mo pa maringerang makunrutongan ni jadi na tu ampai Pak Guru kada baca ko mung bisa ya supaya lolo paringarang di napa mak guru pada ko manamui mak ko manami jeti manta sapi nah kada ya ko mania ko palapalang supaya yaki ko yo poko yakin no ko demo palapalen na mo demo palapalang mak ko ami tu i waji ni tapi sunna malapalan na reko tau de na maka buju atina tapi ko to makanja nanti na mak buju aja no palapalang apa melo mi yami ko was-was ko betongan na desa dimulai 47 sisang palapalang tapi aja mula dai betongan na ko na mangkaling usolli palos akiro apa ya ko lalangati mo tulis sigala-gala de misang isa ding palapalan ni cede tapi aja umpas saula de aja betongan na aja naganggu itaw makiro iman ta sabi yami tunal yo po ko mamali na sa maripa je ko be mangibola mo man niya ko de na mo ganggu itaw tapi marajing ipake ini apa iya ko tolo masigi kajili-jili mo pamata pak nang kana dar lalo masulara ponjo tu na pacuri mo papakita makulala matan ya maniro na itaro tuli cuku mani de metona na me malapong ipakita no kono makaleleang lansu tama Allahu ak na makanja memang iupuiri kajili-jili to di dega tapi ko cara na napala subami Allahu akbar pajai mesti na ni itisa jo kaidana napa dia curi yo pokoknya manta sapi ka yan tu ampe makatopan rita lebih aman ku manta sapi mo pake pa ako po masigi makanya pitat to mo melo masampajang mo pangoloy atimu napa mo manya ko de nagaganggu ko pa makalelaman ito kung kami mita mo pakoro makito jadi itu lemi hati-hatian tapi ako katao de na yaro na pake dana mereka ya lalo Abu Hanifah ya ko majin nanya yang kami masalah na de nawat dipaki jene masampajang kedua ya mupur masampajang mengeri bila ko majin pe manapa masampajang isa pak me ko masih manya pe ma iya ro Abu Hanifah de na salah pak ko mira mon ro de pagaga hadde sa sipulun na runtu de na runtu hadde sa na nabita makri Aisyah iya nabita madarri jenne na sampajang mengeri bin na paki masampajang subuh iya na ro de na runtu sehingga de na sangero makada de na salah Abu Hanifah de miga hadde sa panaruntu na sabai pembukuan hadis Imam Malik mana buku kang hadde sa ya na tunang ka kita ya sang Al Muwatta Malik kitab pertama itu hadis imun rina ya ron apa mu ba mana bangsa ne Bukhari Muslim sunang Abu Daud imun rimana man itu mu pamulami matitu Al Muwatta Malik makiro jadi mesti tapahang ya ro de na salah tau pandrita na sabab makum matomiro idi miro tau mak baca perlu misangi makado makui neto jadi perlu tisang itu pendapat sitongan na de nanci masalah kuiris samui kaidana ya mi ko deni risai madari kima pangewang apalagi ko pendapat atau pandrita na yasan ni pada hak desa murni wah dia na cocok kaya tu pendapat atau pandrita kada nonroy agasannya na tamay akalang to angkan na patamay akal to alay naman ni jelaskan kada makui makatan hak desa madari ni si salah pada ni rosangnya maka dia ko tau malolo karawe kamaluan na batal ijene na pangka na pasunna ya ko tau matode na marigaga apa wadi jaji mata minakakang itu apa angka tau matau makutana maka dia ko pura majene karawe kamaluan ku melo masampaja majene gape maka nabi taja na
senang kata malolo talu makutana makin nabi te iya kupure mukarawa jene mana kopi mana pemasam pajang iya narung ka makada de iya rohat desa yolo susi meni mondri berlaku ya pak yolo itu matoy makutani mondri kalolo ini selengnya berkembang iya numpaki mondri makada mamali na paugi nabita makada de na nalaku yolo makada de na de na patak kalupan nabita berlaku mato ya tu ita ini kata makutana kada to mato ni iko to mato de na marigaga ya ko to malolo masalah tu iko to malolo ko mukarawa la umwa jene ko to mato de na marigaga pawa di jaji mata itu muka kaki tapi yang kato maka dah ide nama otomato mengkato sahwat nah lah di mata jap matika itu nak pakai manta sapi di makanya beda de aja tak ada magir nasi salah na pada mau hades cucu ni nasaba pada lengi batin atau pandrite malah kesimpulan sempajang mengkaji pacara mapawi makada igare makun reye dia nama dipita uluan nah makada ka iya tu makun raya ko mak jenne de na mariga pita manang uluan na tapi ako masampajang ina mo si polo uluan na pita batal to sampajan na apa okui jenne na permasalah ka jolo makada ka iya ko jenne na mo pita manang uluan na makun raya ko mak jenne de na marigaga na sabatannya sarak na manutup aurat ko jenne tapi iya ko sampajang ang kasarana iya panawat dingas sa sampajang ko itatuti aurat kapam mo ba ulut ta si polo aja na silampa si polo bawang pita ko to mas sampajang mutlak batal salat nasaba iya aurat na makunre termasuk ulut na gemak na makunre aurat jadi kapak kelihatan pita aurat na jadi batal sampajang na yu porone na mo pita manang dan na marigaga na mo talaga songko tamakota sampaja dan na marigaga iya mi ko makadaki meka masongko supaya utahang ero dua kudena larino berarti songko pada waktu itu hukumnya sunnah karena fungsinya tapi ya kota pakai bawa mi makada meka masongko memang pakai songko kupatutu ulu bukan sunnah menurut penjelasan ulama hadis jadi ya mina sunnah tu nareko ipungsikan nih jadi kada tu tau maka dan gini kita udah nasongko masampaja maka roi sampajana hak desa nampak beluk songko itu tanya hak desa na nabita melo miko taralay songko na perlu kita pahang cuma menutup kepala makanya iya itu ko maka dan meka macuri nabite tu mata lulu agak komai sunnah manang itu karena niatnya mengikuti nabi tiba ala rasul itu tapi ya kui pakai bawa mi deh nina tu nak kena kada dena wad dipita iya ko makun raya memang makanya namo silampa mi pita ya Allah tetap namo ya mi bandre na taje sa sibai nga muasa ni makiro ji betul na tapi de kacau nyamin ko tau botak de nagalaway itu jadi yo poko ya na tu ampai me katau na poponco kisi sangulo na nasa labi amangi manyamatui pacingi tapi aja to si takada gondolok manang ulo de padahal yang makiro ji mesti tapahangi kaidana kemudian iya rositongan na pa bu tama ni saydi jolo-jolo napa isi diubahas iya rositongan na sampajange takali wingara pelece de bu salisapa tata jagai takali wingara aja lalo ta sujuki aja lalo may ka makunray na sorong ila yolo salisapa na napa na sujuki mutlak batal salatnya nasa bangka sarak na yasang isuju tanay yaro yase tadangi kulue yaro yawa yaro lenne ko sujadangi pak mangkamun rilalang iliman na madari na soro layolo liman na na pasuju ta soro salisapa nokon yase na salisapa na suju na sarak na suju de na wad dito suju okko banda madake ko watakalewe na iya salisapa madake ko watakale ta berarti de na sah sarak na yaro pada media ronewe ko to masaruba mako na pala isoro saruba ngena pa sujuki batal itu di salisapata bu aja ta sujuki yolo na salisapata tondo suju yaitu ampai di mana makun rai isuro patame sikuna ma palolalangi denasu ayo pomiero masu eroane mitu kama kiro kasih salametoje soli na makun rai de to nawad dinakala da menre mako wad di samali bango kumigangke de nawad di tatong ka menre makada taraka sikuna ina tolirapa ya siku mako na soli ya roane we ang kawita pake ye engkato tatengkang di mani bawang tapi ya ko hadesa makun rai makuye jadi makade urta kali sidendre poi makade nang karoane soli na parapa sikuna na panak kalimana kada Allah na roane sampai jam makun rai tu na jama roane to mi ha nah itu tapi aku ya dia permasalahkan ini sa bangka pakai ya roh
tapi maka dia ko asbabul wurudnya roh desa makun remi makutana nak nabi ta parapa isikumu pasi lempu salengkamu layolo makun rei makutana jadi podam makun rei ya ko nabi ta ka ngaroane ita ni maka damaga perkataan sahabat mite nabi ta masampaja na maka dai sahabat ya ko nabi ta masampaja taraka kalepana ya ko solli si baroko suju wadinola bembe palawangan na kalepana mari tatong kato dia naria curi dia pak nabi ta ya curi yo po makun rei nabi ta matona curi tapi kan apa wi nabi ta maka da parapai apa arwani mi nabi ta jide na paratekang sampajana makun rei makiro jadi angka na tu tau pakai ya tu nasaide ina angka desa matara mako tapi deni dia sebab lurus nah makiro jadi aku ya apa dena salah cuma mako miro sampai jam makun rei maka dai guru ta maga je ko arwani marro maku itu ini mani bagang kai maga itu tapi ya natatengka mo cede cocok ni okotogi ya natatengka mau mako ajam pati de nakoi ya miko maku ya nak makun raisi sangi ha itu iyo pokok tatengka mu cede ya togi menre okko ya togi mon ribar ya togi mariolo angka togi tanala mani ripat nah nam kata to Allah angka tonala ni ripat de na namo menre na yasin na sempati kedo Allah aku mana ri angka tapi ya ko ya idi mani betul ngan angka toje pa angka toje tau pandrita napau memato maka da ye rona bita mai galak da metorupan na batena masampajang jadi iya tu ina madari matandre iya tu ina madari bari bandre ina mai ga herupan nak kadalalo guru tatu kali sidendre purena nakaji kita kedua kita meto na baca tu yang pertama al-muqdim al-qudama kemudian yang kedua fikul Islam wa adillatu karangan Bapak Profesor Dr. Wabas Suhail itu kita sudah diterjemahkan. Ilmu kudama itu kita logika sebenarnya artinya lebih banyak bersentuhan akal. Ia miko fikul Islam wa adillatuhu itu lebih banyak perbandingan. Nah, sebab memang perbandingan mazhab. Ia narona baca napa paresa kadai guru tak 12 memato tau napa guru arwa tau napa guru nabi tamas sempajang. Denang kenapa ada? Ina si salami mati batin napa guru.